meni se sve vrti skoro oko zdravlja, oko nekakvog zdravog života, oko discipline, oko treninga, svaki dan radim nešto oko toga. Sve mi se vrti oko boksa, poslije oko muzike. Muzika je... U kojem smislu muzika? Pa sviram, bavim se sviranjem. To znam, da li... U tom smislu da sviram, da sviram i da nekako... Da li mi je to više hobija ili čak možda sad kad već... bi me neko pitao, možda bi rekao, da nisam bavio bi se s time, iako uopće ne mislim da sam dobar, da se razumijemo u tome, nego jednostavno sam počeo, to me zaokuplja, ispunjava i eto, bavim se s time. Bavim se boksom i bavim se muzikom, to mi je jako bitno. I gledam da sam što više sa svojom djecom, sa prijateljima, s boksačima svojim. Vrlo jednostavan život, nema tu puno. A gledam da pazim na zdravlje, na prehranu. Jednog dana nisam nikome na teretu, da se dobro osjećam i da ne plazim tu, da se ne vučem po podu, nego da sam aktivan, sposoban odlično, i da stvarno. mogu napraviti. Sad, a rutina je to, nemam rutine. Ja jedanput dnevno jedem, gledam da puno postim, puno gledam da ne jedem, kad mogu, imam vremena. I to je zbog zdravlja ili zbog discipline? Ili zbog zdravlja i zbog discipline, kad je pun mjesec, recimo, ne jedem. Jel vam post osjetite neku mentalnu razliku, neki edge, neku prednost? Mislim da je to najzdravije što čovjek može napraviti za sebe.